bidasubirwaho abahanga batangiye kubona icyo AFC M23 ishaka bijyanye nuko AFC M23 itangiye kugenda yubaka inzego zayo zose rwose nk'igihugu. Biragaragara ko igice cya Kivu gishobora kwigenga mu gihe kizaza, kuko nkuko bigaragara ubu AFC M23 iri gukora ibikorwa biri gutungura isi. Yamaze gutangiza itangazamakuru ry'igihugu, niko twabyita. Ikigo twavuga ngo ni nka RBA mu Rwanda, ikigo no kuvuga cy'itangazamakuru mu bice byabohowe. Tugiye kubagezaho rero ibyatangajwe n'abayobozi batandukanye barimo umuvugizi wa Alliance Fleuve Congo Lawrence Kanyuka, guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse n'abandi bayobozi batandukanye, aho bavuze ku bijyanye n'iki gikorwa gikomeye cyo gutangiza ikigo cyigenga cy'ibice byabohowe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu buryo bw'itangazamakuru. Turaza no gukomeza tunabagezaho ibijyanye na gahunda y'imisoro ivuguruye mu bice byabohowe, byose biri gukorwa na AFC M23. Iyumvirire byatangajwe n'abayobozi ba AFC M23 muri uyu muhango wari witabiriwe n'abanyamakuru bo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo. C'est avec immense fierté et une profonde émotion Nishema rikomeye n'amarangamutima menshi ku uyu munsi dutangiza kumugaragara ibikorwa bishya by'ikigo cy'abanyamakuru cya Kongo gikorera mu gice cyabohowe. Mu magambo ahinnye twakwita ACPTL, bisobanura ikigo cy'abanyamakuru cya Kongo gikorera mu gice cyabohowe, Agence Congolaise de Presse du Territoire Libéré. Si ce n'est d'exprimer ma joie et ma reconnaissance auprès du département de communication. Ni muri urwo rwego nshaka kugaragaza ibyishimo n'ishimwe mfitiye ishami rishinzwe itumanaho ryavuguruye iki gikoresho cy'itumanaho kugira ngo gikomeze gukorera umuryango wacu ndetse n'abaturage ba Kivu y'Amajyepfo nabo mu bice byabohowe muri rusange. Ndashimira kandi abanyamakuru bose n'abakora mu rwego rw'itangazamakuru bakora ubutaruhuka amanywa n'ijoro kugira ngo bageze ku baturage amakuru y'ukuri ndetse no kuyageza ku muryango mugari w'abanyekongo no ku rwego mpuzamahanga. Ndabinginga abanyamakuru bitabira iki gikorwa n'abakozi b'itangazamakuru mukomeze gukora akazi kanyu mubigiranye ubushishozi n'ubunyamwuga, kandi murwanya amakuru y'ibinyoma no kuyobya rubanda ibintu byabaye nk'umuco wa leta ikorera i Kinshasa. Formation qui est devenue une marque de fabrique pour le gouvernement de Kinshasa. C'est une institution appelée à devenir la voix de nos populations. Iki ni ikigo kizaba ijwi ry'abaturage bacu, umuhamya w'amateka yacu ndetse n'indorerwamo y'ukuri igaragaza imibereho n'ukuri kwibera ku butaka bwacu. Uyu muhango n'uw'amateka ni igikorwa gikomeza umurage w'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru cya Kongo ACP, Agence Congolaise de Presse, ari nacyo kigo cyemewe cy'itangazamakuru cya leta yacu. Mu gusubukura uwo murage, ikigo cy'itangazamakuru cya Kongo gikorera mu gice cyabohowe ACPTL kigamije kubungabunga indangagaciro z'itangazamakuru rikorera igihugu n'abaturage bacu, ariko kandi rikazihuza n'ukuri ndetse n'ibyifuzo by'abaturage mu bice byabohowe. Mu gihe amakuru yabaye intwari ikomeye mu rwego rw'ingamba, twe twahisemo inzira y'ukuri, bitandukanye n'ibyo twita raporo zibogamye z'imiryango imwe n'imwe nka Human Rights Watch. Ku ruhande rwayo ACPTL yavutse mu bushake bwo guha buri muturage amahirwe yo kubona amakuru yizewe, aringaniye kandi atangazwa mu buryo buboneye, akorwa n'abanyamakuru biyemeje gukorera inyungu rusange. Inshingano zayo zirumvikana kandi zifite icyerekezo kinini. Hari ugutangaza amakuru yerekeye ibice byabohowe, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akarere ndetse n'isi yose muri rusange. Hari ugutegura no gutangaza inkuru ngufi z'amakuru, inyandiko zisesenguye, reportage, amafoto ndetse n'ibindi bikubiye mu ikoranabuhanga rya none, byose byubahiriza amahame yo hejuru y'umwuga w'itangazamakuru. Vous servirez l'intérêt public en couvrant l'action du mouvement, mais aussi la vie des provinces, des communautés locales, des citoyens et la vie en général.
muzakora inyungu rusange mutangaza ibikorwa by'umutwe ariko kandi munagaragaza ubuzima bw'intara ubw'abaturage bo mu nzego z'ibanze ubw'abenegihugu ndetse n'ubuzima muri rusange. Iki kigo cyari kimaze imyaka myinshi cyarateranwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa, nyuma yaho kiranahagarikwa kuva umujyi wohowe. Uyu munsi kongera kugifungura mu bice byacu byabohowe biri mu murongo w'icyorezo cy'umutwe wacu. Kugira itangazamakuru rikora kinyamwuga, ryigenga, rifite inshingano kandi rifite ubushobozi bwo kugera ku ntego zaryo. Riharambe iri subukurwa rya ACPTL rikomere, ryizerwe kandi rireba ahazaza n'icyizere. Niharambe ikigo cy'itangazamakuru cya Kongo gikorera mu gice cyabohowe ACPTL. Niharambe Alliance Fleuve Congo Mouvement du 23 Mars AFC M23. Niharambe République ya Démocratie ya Congo. Murakoze. L'Agence congolaise de presse ACPTL, que vive l'Alliance Fleuve Congo Mouvement du 23 Mars, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Bidasubirwaho abahanga batangiye kubona icyo AFC M23 ishaka, bijyanye n'uko AFC M23 itangiye kugenda yubaka inzego zayo zose rwose nk'igihugu. Biragaragara ko igice cya Kivu gishobora kwigenga mu gihe kizaza, kuko nk'uko bigaragara ubu AFC M23 iri gukora ibikorwa biri gutungura isi. Yamaze gutangiza itangazamakuru ry'igihugu, niko twabyita. Ikigo twavuga ngo ni nka RBA mu Rwanda, ikigo no kuvuga cy'itangazamakuru mu bice byabohowe. Tugiye kubagezaho rero ibyatangajwe n'abayobozi batandukanye barimo umuvugizi wa Alliance Fleuve Congo Lawrence Kanyuka, guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse n'abandi bayobozi batandukanye, aho bavuze ku bijyanye n'iki gikorwa gikomeye cyo gutangiza ikigo cyigenga cy'ibice byabohowe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu buryo bw'itangazamakuru. Turaza no gukomeza tunabagezaho ibijyanye na gahunda y'imisoro ivuguruye mu bice byabohowe, byose biri gukorwa na AFC M23. Iyumvirire byatangajwe n'abayobozi ba AFC M23 muri uyu muhango wari witabiriwe n'abanyamakuru bo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo. Mu cyerekezo cya Alliance Fleuve Congo Mouvement du 23 Mars AFC M23, imisoro ni igikoresho cyo kongera kubaka Kongo ikomeye, itanga umusaruro kandi yigenga. Kuzuka no kongera kubaka igihugu ntibitangazwa gusa mu magambo, byubakwa binyuze mu mavugurura ashize amanga, imiyoborere ishingiye ku nshingano no gucunga neza umutungo wa rubanda. Icyo ni icyerekezo uyu munsi gishyigikiwe na AFC M23, yemera ko nta terambere rirambye rishoboka hatabayeho gahunda y'imisoro igezweho, iboneye kandi ikorera abaturage. Inama yiswe Café Fiscale yabaye kuwa 12 Kamena 2026 Goma, igaragaza ubwo bushake bwo guhindura ibintu mu guhuza ku meza amwe abayobozi b'inzego z'imari, abakora ibikorwa by'ubukungu n'abasoreshwa. AFC M23 iri gushyiraho urufatiro rw'amasezerano mashya y'icyizere hagati y'ubuyobozi n'imbaraga zitanga umusaruro mu gihugu. Mu muryango uwo ari wo wose uteguwe neza, umusoro ni inkingi y'iterambere. Imihanda, amashuri, ibitaro, ibikorwa remezo by'ingufu n'izindi serivisi za leta byubakwa kandi bigaterwa inkunga n'amafaranga ava mu misoro n'andi mafaranga ya leta yakusanyijwe neza. Ariko kandi abaturage bashobora kwemera no gushyigikira icyo gikorwa, gusa igihe kijyana n'umucyo. Ingamba zatangajwe n'ishami ry'imari rya AFC M23 binyuze mu muyobozi wungirije w'iri shami Fanny Kaji ziri muri uwo murongo. Gutangiza umurongo wa telefone utishyurwa witwa SOS Finance, bavuze izo nimero bigaragaza ubushake bukomeye bwo kurwanya ihohoterwa, imbogamizi n'imyitwarire yose ishobora guhungabanya icyizere hagati y'ubuyobozi n'abasoreshwa mu guha abaturage ijambo mu buryo butaziguye. AFC M23 yahisemo kwegera abaturage no kubazwa inshingano, gushyiraho gahunda ihoraho ya Café Fisco iba buri kwezi, nabyo ni udushya twinshi. Uru rubuga rw'ibiganiro ruhoraho nirufasha gusa kumenya ibibazo abakora
ibikorwa by'ubukungu bahura nabyo, ahubwo rufasha no gushakira hamwe ibisubizo bihuye n'ukuri ko mu rwego rw'ibikorwa. Ubuyobozi bwumva abaturage ni ubuyobozi butera imbere. Gutegeka ko imisoro n'amahoro byose byishyurwa binyuze muri banki ya Kadeko n'indi ntambwe ikomeye mu kuvugurura imicungire y'imari. Iyi ngamba yongerera ubushobozi bwo gukurikirana inkomoko n'imikoreshereze y'amafaranga ya leta, ikarinda umutekano w'amafaranga yakusanyijwe kandi ikagabanya cyane ibyago byo kunyereza umutungo. Buri faranga ryishyuwe rigomba kubanza gukurikiranwa, kubarurwa no gukoreshwa ku nyungu rusange. Binyuze muri aya mavugurura, AFC M23 igaragaza neza ukwemera gukomeye ku bwigenge bwa politike budashoboka hatariho ubwigenge mu bukungu. Kongo itera imbere igomba kubishoboye gukusanya umutungo wayo bwite, gutera inkunga ibyo ishyira imbere no kugabanya kwishingikiriza ku nkunga zituruka hanze. Bityo rero imisoro si ikibazo cy'ubuyobozi gusa, ni igikoresho cy'ingenzi cyo guhindura ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage. Mu gushyira imbere umucyo, ibiganiro n'inshingano mu bikorwa byayo, AFC M23 irerekana ubushake bwayo bwo kubaka leta igezweho, ikora neza kandi iharanira inyungu z'abaturage bayo. Kongo y'ejo hazaza izubakwa n'inzego zizewe, ubukungu butanga umusaruro ndetse n'imicungire myiza y'umutungo wa rubanda. Ayo niyo mahame ayobora aya mavugurura atangiye gushyirwa mu bikorwa uyu munsi. Guhindura imisoro ikava ku kuba umutwaro ikaba igikoresho cy'iterambere, ubutabera n'ubukungu bwiza ku baturage bose. Nyuma y'ibyo twumvise, yaba ibyo twabanje tukumva ibijyanye n'itangazamakuru ryo mu bice byabohowe ndetse n'ibijyanye n'imisoro, ese wowe urabibona ute? Ese urabona AFC M23 itari kwibuka nk'igihugu? Ibintu byinshi bituma igihugu kibaho, yaba imisoro, yaba ibyo tangazamakuru n'ibindi byose, ngira ngo murabona ko mu ntara zabohowe cyangwa mu bice byabohowe biri gukorwa, abayobozi bari gushyirwaho. Murabibona mute? Muduhe ibitekerezo byanyu hasi muri comment section down below, muri dukomeze tubane 5 kuri 5. Ndabakunda cyane, muri abagaciro.